Hagati ya Messi cyangwa Harry Kane, Ubwongereza cyangwa Argentine mu mukino w'amateka wa kimwe cya kabiri. Ese ni nziza kujya ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi? Abanyarwanda bakunze b'umupira w'amaguru, ikaze kuri iki kiganiro kidasanzwe. Uyu munsi amaso y'isi yose ahanze amaso igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagiye kubera umukino kuri uno mugoroba w'amateka wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi, aho ikipe itsinda iza kujya kuri finali. Ni umwe mu mikino uza guhuza Argentine n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, amakipe abiri afite amateka akomeye mu isi ya ruhago, ndetse aya makipe akaba amaze imyaka myinshi ahanganye mu buryo budasanzwe. Isi umukino usanzwe ni umukino ushobora kuba uwa nyuma Lionel Messi akina imikino y'igikombe cy'isi. Ni umukino Harry Kane ashaka kwandikamo amateka yo kugeza Ubwongereza ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi baherukamo mu myaka 60 ishize ubwo batwaraga igikombe cy'isi. Ese ninde uri butsinde? Ese Argentine akomeza urugendo rwo kurinda igikombe cy'isi yegukanye 2022 ubwo yatsindaga Ubufaransa bwa Mbappé kuri penalty. Match yarangiye ari 3-3 bagatsinda penalty bagatwara igikombe cy'isi, cyangwa Ubwongereza burandika amateka mashya? Reka twinjiye muri iyi nkuru, gusa icyo usabwa ni subscribe ubundi ukajya ubona amakuru arenze. Amateka akomeye hagati y'Ubwongereza na Argentine. Aya makipe amaze guhura inshuro 14, Ubwongereza bwatsinze inshuro 6, Argentine itsinda 3 banganya inshuro 5. Ariko nubwo imibare isa niha Ubwongereza amahirwe, iyo amakipe akenshi yahuye mu kintu y'igikombe cy'isi biba ari indi nkuru. Turahera mu mwaka w'1986, Diego Armando Maradona yatsinze igitego cy'amateka, igitego cyiswe ngo ni ikiganza cy'Imana. Icyo gitego yaje kugitsinda ubwo bakinaga n'Abongereza Argentine. Icyo gihe Maradona bateye umupira bawukase, yari ari mu mwanya hahandi uri hafi n'umuzamu neza, cyangwa se bamwe bita ngo surface de réparation. Umupira warazamutse ukizamuka, Maradona bakoresha akaboko, nta n'uwabonye kari akaboko, igitego cyabaye igitego. Ntabwo ari nk'ibi by'uyu munsi bari bihari kuri igitego bagihakanye. Igihe umusifuzi ntiyamenye ibyo ari byo, Argentine byaje kurangira itsinze Abongereza ku gitego cy'ubujura kitagomba kujyamo. Icyo gitego gihita kinandika amateka, ariko kugeza n'ubu ngubu ari kimwe mu bitego bavuga ko ari kimwe mu bitego byabayeho mu mateka y'umupira w'amaguru bitangaje. Mwaka w'1988 Abongereza baje kuza kongera guhura n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Icyo gihe Abongereza baje kuza kuba basezererwa n'ikipe ya Argentine kuri penalty. 2002 Abongereza barongeye baca cyane na Argentine. David Beckham w'Umwongereza yafashije Ubwongereza gutsinda Argentine igitego kimwe ku busa. Ibi byose bituma buri mukino hagati y'ibihugu byombi uba ari umukino urangwa n'amarangamutima menshi ndetse n'igitutu gikomeye. Uko rero bageze muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi ya 2026, Argentine yatangiye irushanwa neza, yasezereye Cape Verde, kurikizaho Misiri, kurikizaho Ubusuwisi ku mukino wari ugoranye cyane ibitego 3-1, dore ko umukino wari urangiye ari 1-1. Gusa ko bongera indi 30 abari bwa Argentine itsinda ibindi bibiri birangiye ari 3-1, bibonye ikijyana muri kimwe cya kabiri. Messi yakomeje kwerekana ko nubwo imyaka igenda ishira ariko agifite ubushobozi bwo guhindura umukino mu kanya gato. Urundi ruhande Ubwongereza bwasezereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gutsinda Mexique, gutsinda ndetse na Norvège, ari bwahise boneka ikibujyana muri kimwe cya kabiri uyu munsi izaburamo na Argentine kuri uno mugoroba. Harry Kane yakomeje gutsinda ibitego, Jude Bellingham agaragaza ubuhanga bwo hagati mu kibuga, naho Bukayo Saka akomeza kuba intwari ikomeye ku ruhande rw'Abongereza. Messi ashaka kongera gukora amateka. Lionel Messi yamaze kwegukana igikombe cy'isi, yatwaye Copa America, yatwaye Champions League, yatwaye Ballon d'Or nyinshi, dore ko nta n'umukinnyi urazitwara nk'uko yazitwaye, afite hafi 8. Yanatwaye igikombe cy'isi cya 2022. Uyu munsi afite amahirwe yo kongera kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Ibi bintu byatuma aramutse agezeyo byakwinjira mu mateka nk'umwe mu bakinnyi beza barushije abandi, cyangwa se bagize kariyeri nziza idasanzwe. Messi atwaye igikombe cy'isi cya kabiri byaba ari andi mateka. Messi amaze gutsinda ibitego 8 muri no rushanwa, kandi ni umwe mu bakinnyi bafite amanota meza kurusha abandi. Harry Kane nawe afite ibitego, arakomeye, akaba ari Umwongereza ufite ibitego bijya kuri 6, ndetse azi neza ko igihugu cye kimaze imyaka irenga 60 kidatwara igikombe cy'isi. Umwataka w'umuhanga hari icyo agomba kwerekana n'umugoroba. Mwaka w'1966 nibwo Abongereza baheruka gutwara igikombe cy'isi. Icyo gihe Ubwongereza bwaje kuza kuba butwara igikombe cy'isi, ariko bwagiye bugerageza no mu myaka yagiye ikurikiraho, ariko bakagenda babona amahirwe yo kuba bagwegukana kino gikombe. Harry Kane arifuza kuba umukinnyi wandika amateka mashya y'igihugu y'Ubwongereza, naho agasiga icyo azibukirwaho. Afite ibitego 6 muri no rushanwa, ni umwe mu bakinnyi bafite unaribonye kandi bashoboye ndetse babataka b'abahanga. Intambara yo hagati mu kibuga, uyu mukino ushobora kuzatsindwa hagati mu kibuga, cyangwa se kuzaba umwe mu mukino uzabasha gukontrola hagati mu kibuga ariwe muntu uzegukana umukino. Argentine ifite hagati Marc Allister, Enzo Fernandez bafite ubushobozi bwo kugenzura umukino. Abongereza nabo bafite umwe mu bakinnyi beza nka Jude Bellingham, nabo bafite ibitego 6, ndetse na Declan Rice. Aba nabo bashobora guhagarika uburyo Argentine yakubaka mu mukino.
niyo mpamvu nyine hagati y'izi mpande zombi bose n'abantu bafite hagati hashoboye. Iki ni kimwe mu bice bizagena byinshi kuri uno mukino, uko abakinnyi bayo bo hagati cyangwa mediane izagena uburyo izitwara mu mukino. Ba myugariro bazaba bafite akazi gakomeye. Ubwongereza burasabwa guhagarika Messi, ntabwo ari Messi gusa, hari Julian Alvarez ushobora gutungura igihe icyo ari cyo cyose ikipe, kandi hari Lautaro Martinez ushobora kwinjira nawe agahindura umukino. Argentina nayo igomba kwitondera Harry Kane kuko azi gukoresha amahirwe make yabonye akaba yabona ibitego. Bukayo Saka na Phil Foden nabo bashobora guteza ibibazo bikomeye. Twitege iki kuri uno mukino? Abasesenguzi benshi bavuga ko uyu mukino ushobora kurangira amakipe yombi abonye ibitego. Hari n'abemeza ko ushobora kugera mu minota y'inyongera cyangwa se kuri penalty bitewe n'ishyaka ry'aya makipe yombi. Ndetse kugeza ubu aka kanya Argentina ifite uburambe bwo gukina imikino minini cyangwa se kuba yabasha gukina n'iminota 120, dore ko Argentina igeze ahangaha igeze mu kimwe cya kabiri, hari imikino igera kuri 2 yagiye inanirwa gutsinda mu minota 90 bikaba ngombwa ko wongeraho 30 ikagenda itsinda mu minota 90 y'umukino yari yarangiye. Mu gihe Abongereza bafite abakinnyi bakiri bato bafite imbaraga ndetse n'umuvuduko, ese utsinda arajya he? Iki nicyo gituma umukino w'ingenzi. Ikipe iratsindira ikatisha itike yo kujya ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi, aho isanga ikipe y'igihugu ya Espagne ibategereje. Rero isakuza kuba itsinda cyangwa se itsinda irajya kuri finale. Itsindwa nayo irasanga Ubufaransa bazahatana umwanya wa gatatu. Ni ukuvuga ko nta kosa na ritoya ikipe hano yemerewe gukora. Icyo abafana bavuga, abafana ba Argentine bemeza ko Messi agomba gusoza urugendo rwe atwara ikindi gikombe cy'isi akimanika. Abafana b'Ubwongereza bavuga ko igihe cyo kongera gutwara igikombe cy'isi ari iki ngiki. Ku mbuga nkoranyambaga ni impaka nyinshi. Aravuga ko ubunararibonye bwa Messi buzatanga itandukanye. Abandi bakavuga ko imbaraga n'umuvuduko w'abakinnyi b'Ubwongereza ari byo bizatuma basezerera ikipe y'igihugu ya Argentina. Abavandimwe, uyu si umukino usanzwe, ni umukino uhuza amakipe akomeye ku rwego rw'isi. Ni umukino uhuza Lionel Messi ushaka kongera kwandika amateka n'Ubwongereza bushaka kongera kwiyubaka nyuma y'imyaka 60 udatwara igikombe cy'isi. Ese Messi aragiye ku mukino wa nyuma? Ese aragira amahirwe yo kongera kwegukana igikombe cy'isi cyangwa Harry Kane arashimisha Abongereza nyuma y'imyaka irenga 60 badaseka? Igisubizo kiraboneka kuri uyu mugoroba, nibwo turi bureze kuzureba ikipe iri buze kuza kubona itike iyerekeza ku mukino wa nyuma. Tumusabwa ni ukanda kuri subscribe, mu kanya umukino turaje tuwurebe.